tukianjiria nteto cietu uria wari minista wori minandithia MITHIKA LINTURI ntukianarwa na kinyete wardini ya BWEGA East gicigo mbunge ya South Imenti kienda kugambia akari kumwa giti kia ûngabana bwa Meru kiri ithurano bia 2027 na siasa baraba kuthingatene na CS LINTURI nibamuritie kwithirwa agichiebania na seneta KATHURI Murungi bakiuga nwe woranire nwe kiri ithurano bithiru bia 2022 mutugikare ari na chekinya Kiaria narua MITHIKA LINTURI ni murwiri giti kia ûngabana mwankene jwa 2027 aja kaunti ya Meru kanisene ya Kagaro PCA ya BWEGA East na AUGITE na ATHUJITE BWEGA no tongeria ûngabana kawira mwangaza na ûngabana wakabere pitagatira umunya bote na mwanya kinya kanini no tongeria bobunde ni buthuku wingi Meru nyo yetite to the drill nonto ni ari nangabana utathikira antu ma MCA yari kubatikaranira nthi style yangabana mbere o Meru no urikuo ite tofauti buru ishoninka utienda kuthikira muntu ungi tutie mwanya, so let us not make a mistake. Nonto kithrakari umwe muno naritangwe tutemwenga kiraitu kare mero na yo yari impeachment ya raia ya mwisho kabisa waronando nonto no siadhirio tumba kuthikira mtu ngutitanira ngwe wenda nyumbani na nanja na nende kutumura weta na roranire na no LINTURI netete nambere guchikura bunene kawira mwangaza uria kuga ni mutongeria murongo na tena kione kiburuke ye kaunti ya Meru akiuga nikyo gitumi Meru ithirerikire ICU ya mirandi ya weti nambere kinya kethira kaunti yeri no tonga bubwinge buria LINTURI augite ni mukekyo mwega bwagite kinya raisi areo musemanyo bibi bachwe slogan ikabati kaende so kariara mutongeri umuntu inagana agarunga muthenya akawurongo was contribution ya GDP Kenya Meru in number 5 in the country county lakini meake rangitwe na Nairobi Mombasa Nakuru na cities so outside county na na city Meru is number 1 very rich county in everything lakini lacks proper management na coordination ya utonga wa Meru na human capacity na resource ina yokenda Meru iritin kana ina kiwango ikara kiwango krekari the clarion call kabati uthi murome kinyangari wame kinya kabati te accident wete to kosi no ndo wena ngokenda wite matune yana tuinde tukariri mandiu it can't be itare onde turi autopilot wete spindira Meru tukotire stima witira mundune sibitari utio wita wona ndawa ikuthuki kabisa na babu bokwendo tuira nende toya maisha ya kawaida njera indone tuko ino angayumta muone na antu bari tetembesha bakia mbia kendenya marigu na bingi biginya barabarene. What is the purpose of having a government? Meru to the ICU ondo to the ICU iteri to ICU ibangi no bahabu bwingwa ukanise neje umburi nebwejete kuma na Jonji Kenywa ureni mukarigeto ikundi kya vuguvugu na umburete ate seneta wa Meru KATHURI Murungi niweko mokarentoria watakura inkai South Imenti kire kethurano kya mwaka jwa 2027 ikiringithana na kura ira KATHURI agwatire kuma Merigene igembe na witho tibonge Kenywa ariuga KATHURI muthenya etagakiringagira ndebe MITHIKA LINTURI inde gwarikia kugutuka KATHURI athithege micemanyo tuku akiuraga LINTURI gisiasa wana MITHIKA makosa jari othithirie ya manene kenda ugwithirwo tinga bano Meru na arua
ugo thithirie makosa ja kwenda kuthithia thirikari ya Nairobi na eje Meru wacoka vire antu bara bagusapotaga bobongwa bararega kwa faithful kire ugwe watethia senator wetu na ara Saudi Igembe na tigania eja na aja na wakathithia misemania gukura gotuku ikieto ni ugwo wonere kura ngiri 19 aja lakini Kathuri wete Gembe ona kura ira ugwo wari nacio this time round batu tukwenda kwira MITHIKA LINTURI uju na kunje muguto na kunje burana tureta na watu agwatu anja kwanja twakikise ya gukomboa Meru ukombone bora turi kura cia ngabana ndaringirwe 19,568 Southiment 19,568 dona Southiment a target constituency ye kono kwa size numbers ende itakinyere nyangiri 20 ntayine atawone wakarekere nende ndaibiru ariko Muthiene Kenyoro urare muthingati wakwe wakawira mwangaza na atongeretie bamwe ba siasa bara bokarikio thurano na iki kiri kuringira ndebe MITHIKA LINTURI kuruira giti kio Ûngabana siasa ne twitite William Samoei Ruto narakwengere nueja naja mwekuru agori akengo imwene ana kwa ciari bawe te sawa nawe turenda kwira waziri MITHIKA atiri William Samoei Ruto bokwenga naria ugo we na ciari bo Ameru ibo terete MITHIKA LINTURI aciari ni Ameru nebo aciari baku kwa ugo kage stress Ameru twinagwe Meru utotetora kwa erwa kaire na rieto kabati kaende kanisa kabati manto ya maendeleo kabati ojo twanenkere kura augaga kireitu maendeleo maratatine lakini ojo nawe imoromo TV-ine fatheraize kura ni thuki itukwenda kuonywa kirinya kiu yeturirwe nthuku nuntuira njega ni twagurire ni tutumira tinga in case bagwitha LINTURI ke ministry eu bakathuke fatheraize ende ire uratigite ministry ne sasawa na inyampempe turakethete bwega ikio itire mutukuma 240 thai twe mutu juruma 80 captain narua areaja imntura tumba gutega mbere mono ibukona nara tutethete kuma nare mbere mwanka narua ibukumenya fertilizer ora tukugura ibukona ora twitete kinya kethe ategete na kiria ibukona ara buitete batu turi Ameru Mheshimiwa LINTURI utotije ngogira analita utotije nyeta kwa captain utumba gwetoretwa captain ore mtu bwege ama ni aje sindio no mwanka ethire he strong ena uwezo na ena mana na turuga kinya kethira na ararungikirwe ngugine na aria antu bare ikomuthura na ikomumeneria na ikwendira bate kumwenda niki mtu ja Murkomen uri ogweta akonania mishibi engiri magana uri atuinde tukuga tote kumwenda muntu kinya ja ndware bara tukuga tote kwenda boiba gucoka thirikari-ini lakini mtu uri tuendete no tuibari bakuona vision yewe bakamurita thirikari-ini. I'm coming to invite you to be partners in the journey towards restoring the lost glory of Meru. Kumakagarwa bogeta istige shigombonge kia Southiment nke reportera tetosheweru weekendi rea kwa rieto ne mutuge kare.